Lada pila tam sau pu sau snam, but pila dan menopause. Pisngau kemba pimla yo konshu. Kadai niam. Henry, but ki modern technique jongka IVF, ginla ban monra menstruation, but ka uterus jongpi, gila bangin penbiang ban yo kon, but pinyo I ya ka result ka babiang. Kesenjuk kishpau shnong kapot omba hak district West Khasi Hills, hakak kendai trik ujeliau arajar arpusau. Kelawan bani kendu isumbut Menteri Rangba Kejelau bereru Menteri Ketenat PWD ke Sorkar Jelah buat Presiden Tunsong ban kentu ban siang surok rong no ek surok ramrai mau langsu pot omba ke badan katwe kilometer. Habakran nikelat patai kubor ucaman kesenjuk uba Carles Bon Nongbri uli itu ba kejeng mambiang ke surok kini kitan kawara kejeng ia ikinong syong syong kamtam habagitmu melepa sumar HPHC bat manage office jong ke blok ke badan haramrai. Namar bahap banyat kelan na nongston ke bajengai kumbasan po kilometer ban poi syaramrai. Uba Ignatius Cardousau General Secretary jong kesenjuk uli itu bayakin ke surok las sedang bancina na dok kesenam syajar kendai sepak kendai pusau. Nrai hadu mentai kini ke surok 4 siang rong ba kadang long tang surok kendau. Bant naka mau thong marway syaput umba dan kamelai teligi jingkiang ki bahadu mentai 4 sna. Hakini kejing kenduk kena ngelam kesenjuk kila ai kejing kublai syu Menteri Ketenat PWD ubala kular ban shnano ekene kesurok kebelas ateng menta lalai posnem. Bagumbang ili amnud baro sikata kabayade berkene kesurok ramrai mau thumarai perumba tu mawangsu kepadon kumba khabe kilometer tamai te hakbayade berkene nilawan bandimanya Deputy Chief Minister barna kaliang jong iru katkum gajing akren mentau la ayini yaka jingkermen halor kan surok dena marta ngi sukmen hak bayade bagene kesu bat dia kene kesurok kumbalong chairman menta ba lastang mantri la sanction ya kene nadu usnem khandai pusau sa mantri ndre pada ke basnusi hadu menta umpan laban ya kali umpan laban penon kam ki pai pa jemen ngadong thai mar pagadang dei tang kesurok khendau na lor kataro kasurok ke banam au thungnar wei Syadu kurumba light ligi jingking hadu mentaki sak sakut. Te kalong kajinge ke bakrau. Tenang ta pada sakwe kalong ba ka PhD ni don haram rai. Nang taru ka blok ru ngila don haram rai. Nre pada ban poi sekini ki jaka ngila haban ya leng ba kanong stoi. Patkum bolo ong ba ni don tang khatwe kilometer tam malumala. Nre pada ban poi saram rai. Nre ban poi sa blok ban poi sa PhD pada ngi hab ya kumba san kilometer tam. Tekene kala shapjing hadu tanta ya ipai ba te nagaliang jungi ka senjuk milawan bania kendu ya MLA buron jungi panagaliang jung MLA buron jungi ula simkhiai kene ka kam nadu basang bat nagaliang jung MLA ru habai le donang bat ka sarkar ilabu hakmat ya kene ka surok panasukmen ru panagaliang jung chief minister ula don ya kata ka agreement bat MLA jungi pan pentri ya kene kesurok bat kum pangiliu imenta ba lade pan submit ya ka DPR mo te kabala ngiliu I ya ka to DPR ka balong kumba ar phuwei klurtam bat ngangi scam palang ba kene ka jingwan ya kenulang jungi menta palang ba ka jing tri sitom jung MLA buron jungi ngi scam ba kene ka surok kan sa urlong ha kini ki benai kisnem kipanlan inilah pertip si ba kene kesurok lada nyimyo kene kesurok menteri menta kalau kabu kecing pai ba mar kabun kong ba kene kesurok kapen sistem ya kinompang kene sistem namar ba nyebanya nadu namolok su syadu sunung stoin lakno kumut kan poi 1 kilometer tenrei lada snano kene kesurok kan long betang khatwei kilometer kan pun kloi kam dijam kaparang ta pada long bakane ka patharam rai kadon ne ka jakaryang kisnong baro kibede sikte ka than ke area kimduna ya ka sispa snong kibuan rep banriang sya ka tu ka jaka nang ta susu ni layakren ba kai ka jumbu jinge kelong ba nakaliang ai yin sungno nakaliang kibubun kikam balang kikam snong niha banton syadu sya nong stoin pan poe saram rai te ngisno ban ai ka burom yau deputy CM bola kularingi bawang ba to kan persang banle kat bala ban hakaju gopor kalong ba
ngila pentip bi bagi latip lu kata baik kan kesurok la sedang sena nu sunem sidar kendai sepak kendai pesau hari hadu mentah wei ke jingking rum dan ho nilai i bagi mistrur kidan lekin la le ayushu nomor tang mistrur bar umhat ya kan kesurok sakawai ke bakhadu kelong ba kani kesurok kalau rungkam kerki nomor ba mentai le la pli ke blok haram rai kam bijam kim tulun speed lada nyo ya kan kesurok